što ste došli u ovim broju i da mi vama se obraćamo u najvećem domu kulture u Srbiji. Mnogo toga smo uradili u našem gradu, ali da vam kažem da su bili izbori na Voždovcu i bio sam u Ribnju, to je mesna zajednica koja pripada Voždovcu. Jedva smo došli do Voždovca, do Ribnja, kad smo ušli tamo katastrofa. Znači, plato, autobusi ne idu, držali smo predizborni skup ispod nekog najlona, streka neka bila, i kada se završi ovi izbori, neću sada organizam odlazak tamo, nego posle da vas odvedem da vidite kako izgleda gradska mesna zajednica, a kako izgledate vi. Razlika je što oni nose beogradske tablice, a vi jagodinske. Jagodinske tablice, gde god se pojavljaju u Srbiji, su za poštovanje, zato što se vole naša zemlja. Ovdje koji vas je bio u Kovaru, nemoj da me pitate ko je to tražio od mene, kažu, imate vi tamo izbjeglički centar, moramo hitno da prebacimo 200 azimana. A ja kažem, gde ih prebaciš? Pa kaže, tamo 10 km od Jagodine. Pa kaže, ti si dezinformisan. U Jagodinu dolaze samo investitori da prave fabrike, a korupcije ne dolaze samo u Beogradu. Ovo je bila jaka i pravna odluka tom čoveku to reći. Isto tako, nekoliko puta smo se prevarili, pa da glasamo za nešto što nam neko predloži u Skupštini za ministra. Ovaj ministar Radulović, što me nije predložila naša koalicija, SPS plus Jedinstvena Srbija, na 2 sastanka sam bio sa njim. Kaže, sve fabrike koje su u restrukturiranju, a to znači fabrika kablova i pivara, ovdje 14. juna, radnici idu na biro i uvodi se radni stečaj. Ja kažem, slušaj, gledajte, ti kažem nešto. Nisi ti ni pravio te fabrike, pre će ti da budeš smenjen sa te funkcije, nego što si ja da postavim, jer uradim zajedno sa vrstava i ja da nisam bila. Ali znate, da ja nemam vađenja jeziku i da sam dosta realan čovjek. Neko iz bivše vlade, a pogotovo taj ministar, takvu sliku su stvorili u Srbiji kada je pitanje privrede i ekonomija i sada su svi izvođači radova, autoputeva, mostova, železnička pruga koja se pravi od Ćuprije, izvođači su Kinezi, Italijani, Austrijanci. A sve srpske firme, putarske, građevinske, su ugašene i radnici ostali bez posla. Mi ne želimo takvu Srbiju. Mi želimo bolju Srbiju, a da bi stvorili uslove da bude bolja Srbija, treba nam više glasova, evo više poslanika koalicije. I da glasamo za zakone gde ima koristi i država i građani. 3 zakona su prošla na vladu. Odnosno 2 i 3 treba da prođe zakon o privatizaciji, o stečaju i zakon o radu. Ta 3 zakona, ukoliko bi se izglasala u Skupštini, odnosno bila bi izglasana da nije bilo nas, dovode puštanje radnika. I kažu, u Srbiji ima viška radnika. U Srbiji nema viška radnika. Ima laži i obećanja državnih političara koje nisu dobro nastavili i neće stati viške. Takve koristi ima kolonija od Beograda na vodu, a Srbiju plava. Morala usluga. Ovaj nam priča kako će uslugu sada da ne morala. Pa se malo vozimo izgledno, malo uslovno, a ne zna da leti je prosječna dubina Morave 32 cm. Ja imam čamac od limanog korita i kad dođem
pod Mijatom sad je onaj nadvožnjak na autoputu, stavim u čamac i veskom udarim gore u beton gde je nadvožnjak. Pa kako će te vrotati da prolaze? Pa koliko to treba taj kanal da bude dugo? Pa oni mogu da pričaju da vraćanima koji su rođeni u Liku, a ne mogu nama da vojstvima da pričaju. Znate da smo davali i po 1200 evra kad se rodi dete, žene koje nigde ne rade, trudnice su i porodilje, od 200 noće 12.000 dinara, sad ćemo to malo da napravimo kriterijum, ne mogu da dobiju oni koji imaju 3 traktora, sine i čerku u inostranstvu i oni da dobiju pomoć. Pomoć da dobiju oni koji nemaju. Oni da dobiju stvarno neophodno. O besplatnom prevozu za penzionere za zamije, da kad pođu u prvi razred 8.000, da smo sredili sve škole, koliko domova kulture napravili, sport, razvoj sporta i tako dalje. Ovdje na koloniji večeras neću ništa da mu veći. Zašto? Da ne kažete da sam obećao zbog izborne kampanje. Ali sve što vi kažete mi ćemo uradimo. Naši prijatelja koji pripatuju drugih partnera, predsjednicima odbora, siguran sam da i oni dobro misle i koloniji i gradu. Ali šta je problem? Kad se završe izbori, ne mogu da dođu do svojih šefova, jer su oni tada na visokim pozicijama. To već godinama se dešava. Ja sam pojedine predsjednike gradskih odbora iz svih stranaka molio njihove šefove da ih primi. Primi, kaže, ovo pre, da vidim šta hoće. Kaže, neka kaže tebi pa mi ti prenesi. On mi kaže, da isto krenu. Kaže, mojte svašta krenu. Ako nije. Zato sam to treba da kažem. Ako vi gledate svako večer, beogradski mediji, iskustvo sa ovih Beograda koji govori pričaju, a sad vi samo sa televizije, oni vam neće pomoći. Ko će vam pomoći? Pa vi sada sa bide poznajete ovde 90% ove ljude koji su sa mojih leđa, lekari, privrednici, funkcioneri, koji dobro misle o ovom gradu i nešto su radili. Pa ja sam kad se pravio ovaj dom, 25 puta dolazio da vidim kako se radi, kao da se uzmali sredstva. I se pravio i skirio. A kad dođu mi iz Beograda, mislim mu se ne podoću, pokažite mu ovo sve i nemojte ih mu kažete da se spasi na put. Ima da lutaju, niku da to sela, u reku, u terimom čipu. A ti treba da radite sa mene, a ne oni koji su sa koloniju, jer videli da smo pravili ovaj dom te 3 godine. Da su čuli sa koloniju. I kad se različite izbori. Zašto trebaju da glasite s ovom koaliciju? Da mi smo ti koji stvaramo nova radna mesta, gospodo. Pa koliko to dizalica i kranova ima u našem gradu i u Sučkoj zoni? Pa ste vidjeli na televiziju nekom drugom gradu? Niste. Pa ko je to dobro? Pa nismo dobili te investitore. Pa što nisu došli u Beograd? Pa što nisu došli u Dragovac? Došli samo u Prijatelj. Jagodina je najprivlačniji grad za investitore. Kada smo bili u Italiji, više puta, gde god smo otišli u neki grad u Beogradu smo doveli investitora. Oni su čuli, kažu, vi Srbi bre, uzimate reke, tražite pare i uveče trenišu da vi poklone Rolex sat. Ja sam imao isto ovako da košta 12.000 dinara kada sam od Katanića, poklonim moj sat i kažem, ovaj sat nema finansijsku vrednost, ali ima veliku vrednost i pažnju prema vama Italijanima koji pravite fabriku u Jagodini da se zaposli 200 mladih ljudi, to je fabrika tada kada sam to rekao, bili su novinari iz 15 redakcija sa nama. Šta još ova koalicija radi? Vidjeli ste da su otvarali ima shopping centra i tamo će biti zaposleni
vama je ta lokacija najbliža. Dosta mladih ljudi ima ovde. Tako da, kada su u pitanju nova radna mesta, mi smo lideri u Evropi u dovođenju investitora. Ne postoji grad u Evropi da može da kaže da će da za 3 godine zaposli 3000 ljudi. Vi znate da su oni ljudi otpuštali, da fabrika Kapova imala 11.000 radnika 2000 godine. Do 2004. otpuštanje 8.000 iz fabrike, zatvoreno je Povrade sa 1000 radnika, Pala sa 1000, Morava sa 800, Minec sa 700, Resava sa 600, 14.000 ljudi je ovde ostalo bez posla od 2000 do 2004. godine. Znači, mi smo 2004. godine krenuli sa minus 14.000 zaposlenih. I sada smo ispod proseka Srbije, kada je u pitanju zaposlenih. To je veliki uspeh. Ali nije dovoljno. Da govorimo o nova radna mesta. Ko su ti ljudi koji prave fabrike ovde? Imaju tržište u celom svetu, u Evropi. Šta to znači? Kada oni imaju zagarantovano tržište, onda su sigurno i zagarantovana radna mesta. Dame i gospodo, ja nisam spomenuo nijedno ime nijednog političara. Nijedno ime nijedne političke partije. A sad su počeli da su družili. Ne brijete se ne, šutno se rogati. Samo kako da ponovo kažu narodu, sad kad mi dođemo, mi ćemo da uradimo sve. Odakle ga dođete iz Čikaga? Iz Nemačke? Pa vi ste sigurno dobro poslali. Ali nemojte da imate tu naviku zato što su oni iz Beograda, pa da glasimo za oni iz Beograda. Mi jedva sada uspevamo da navijače ulazi kluba iz Zvezde i Partizana. Kažemo, navijajte za Zvezde i za Partizan. A navijajte priču o vašu rođenu Jagodinu. Osvojili smo futbola, ušli smo u polufinale. Sad ću da kažem, šta nam to donemo? Pa donemo nam je, vidite koliko zgrada je napravljeno po stadiona. Pa vidite koliko para smo uzeli od Komunalije za izgradnju tih zgrada. Pa vidite koliko zgrada u Vraće Mira, a dole su lokali. 250 mladih ljudi radi tu. To nam je donemo. Poznata država u futbolu, prvo što me pitaju za Jagodinu. Ja kažem, slušaj, ne mogu da vam većam za 2 godine, a za jedno 3-4 godine igraćemo i sa Interom i sa Milanom. Da li će to biti puk ovaj milion, ćemo sigurno igrati, jer mogu sa pravom to da kažem jer smo ovde pobedili i Zvezdu i Partizan. I opet ćemo i pobediti. Tek juče sam stadion rekao da nije završen, moramo da ga završimo i na jesenju sezonu, početak jesenje sezone, imat ćete stadion i ovdje ćemo da odigravamo da Jagodina prijateljske utakmice odigrava na ovom stadionu i zašto su nam potrebni klubovi visoko rangirani? Pa hoću da mladim ljudima idovi budu na stadionu, a ne da mladim ljudima idovi budu neki koji imaju 25 godina i možda su mobile 100.000 evra. To je jedno ljubo svako godine. Ovaj grad je dolazilo preko 50 ambasadora. I nisu mi dolazili samo da bi mi gostili, nego smo pričali o Kosovu i Metohiji, govorili smo da Kosovo nije ono što je prikazao Škorana, Tovi Gled i još neke za vreme kada su nas bombardovali. I tu smo dosta uspeli. A uzeli smo pare od Evropske investicione banke, bez da vratimo te pare, da napravimo nekoliko škola. Tako da smo profitirali kada je pitanje Evropska unija. A kako? Pa da nismo napravili tu Evropsku vladu, siguran sam da toliko investitora ne bi dolazili u Jagodinu i siguran sam da Srbija danas bi bila drugačija u međunarodnim odnosima. Ko je to presretao? Naša koalicija. Ivica Dačić sada se nalazi na putu aviona za Ameriku. On ide u Ameriku da bi kupio delo. Nego ide, tamo će biti sednica
Jovan Krkobabić, šta njemu treba u životu? Jedna kifla i jogurt dnevno. Pa svi ćemo mi nekada budemo Jovan Krkobabić, znate. Svi, neko malo pre, neko malo kasnije. Daj možda dočekamo svi toliko godina, ali šta je važno? Da je rekao MMF, ne mogu da se smanjuju penzije, ne mogu ljudi da rade u Srbiji dok ne umru, kako su tebe na nekom interesu. A ne svaki mnogo glas, ajde znamo da radite, nego da radite još. Ne gledajte, oni uslove sa mlade, sa nova radna mesta, a oni koji imaju dovoljno godina radnog staža i dovoljno godina starosti da odu u penziju. Dakle, iza mojih leđa su najuspešniji ljudi u oblastima kojima se bavim. Tu su doktori, tu su privrednici, direktori preduzeća, tu je Ratko Stevanović, mislim da to dođe malo. Znajte koliko sam ja htio da imam povjerenje u njega i da kažem i pokazao sam da mi nije stalo do funkcije, ti će zrale da budeš gradonačelnik, a ja idem da se borim sa Beogradom, sa političarima, koji neko pitaju, ljubovice, a ne treba. Do sada nudili mi da bude ministar, odbio sam, vidjet ću ko su kandidati, ako mogu da mi pokažu, neću da tražim 3 doma kulture da napravim priliku. Jedan kokošinjac i 2 toaleta. Pokaži mi 10 mjeseca na pravu, hvala! Samo njega. Kaže, predsjednik države nema kuće. Šetim reka, misli ti predsjednik države, ovdje ljudi radili u fabrici 3 smene, pa su kupili stan, pa napravili neku kuću. Kad vidim pre neki dan, ono nije kuća. Neki dvorac koji izlazi na reku, jahte, čamci i tako dalje. Pa dosta si mi prijatelji bilo. Pusti sad neke nove. Ako si imao i napravio grešku da imeneš neke ministre i sada šta mi je najteže pravo u životu? Kum napada kuma, brat brata, obratiti bratima, kad je vidjeli politiku. Pa nismo vredi jagodinci takvi, mi smo domaćini. Uvorite hoće, govorite kuma, dajte da ide glas. Mi trebujemo da gleda ima 15 studenta. 2-3 su iz Jakmine, a ostali su iz drugih gradova. Nemoj da me pikarate da kažem iz drugih gradova, jer ovdje su mediji pa će se ljute moji kolegi. Oni su na Pedagoškom fakultetu Jakmine i došli su jednog dana da me zamole, da idu da se uvere, da vidimo ono što mi pričamo, da li je to tačno da tako izgledaju doma i kulture da naš program ovakav, da kad se vratu u svoj grad odu do te njegove predsjednike i da im kažu da ponesu ostaviti da se više ne bave politikom. Ja veliki aplauz za ove druge mlade. A ja sam kažem, prvo želim da vam kažem da sve ovo što smo pripremili večera za vas imali su i građani drugih mesta, a pare za to su nam one pare koje dobijamo iz budžeta Republike Srbije kao politička partija, imamo 7 poslanika. Imaju neki koji imaju 60 poslanika, 70, da dobiju 10 puta više od nas. Ne verujem da će ovdje doreći čašu dakle. Mi nismo doneli i obezbedili medij ili koktel da bi mi glasali za nas. A da nas ispoštovali